Patah. Duh. Wih. Aduh, kene nyantap pemuda-pemuda. Wih. Aep. Wih, mau rerot bodi bencingah. Nih maro yo. Wih. Aduh, makejang mau udang bersih putih. Baju putih saput kuning. Wih, kaman bersih. Jano daki. Aduh, Yan Subo tenaga muda, apa aja muda aja luung. Lebih kreatif, lebih produktif, apa kayak ngal pragat. Oh, wih, makejang nyantep. Nah, nih marojak acung jempol bang kini semangatnya bergelora marojak engal pragat kayak. Apa muda luung? Jempol tenaga muda. Kelapa muda isin es jan tuh. Jagung muda tamus jan enak. Jana muda jan. Ijo ya lakon. Ne mengerana. Yang mone jani. Hei muda-muda pemekejang pada syarat. Nah, hati-hati nyen cai. Sangkal cangurin cai do ampah. Tadi tume. Sinawa rahasia. Senadibut. Ingat ngasal bot teket dini. Ingat nunasi copang selamat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ada apa? Maro cang mentas dini gue tau. Lo orang ujak. Aduh, kene lega. Maro, man. Cang mentas dini gue. Ada udang. Ada dang. Bisa ngerti. Mumpung sungi sanadongnya. Udang hilang. Udang hilang. Tini gue. Udang hilang. Hilang. Saya tepuk. Adah, kita mau senang hilang. Kini buat lemu. Kena jangan jalan alin ajak dulu. Kapan sih ini hilang? Tulung alin bareng. Ini ngomong. Joy. Udah jatuh. Aduh. Udah jatuh. Aduh pasti sama kan. Aduh, meme ratu. Meme. Aduh. Me batis si kedas udang janut. Tawang jang udang. Lemo cicak. Nih, aduh. Rombo nakin batis sionya ini. Kengken itu yang salung nih. Bos segar duan. Duh cek batis ya nggak sih orang janganlah udang nih boborin. Nah ya buat tawang. Lu mau cilen kelatang marong melinar man. Pemuda-pemuda deken tonen ke Ada cawan ini berapa muda tunun jaganit ini no apa sih no. Jak putih-putih. Wah. Yang sing tujuan kokoan nih. Akurat ya dane. Kurat ada aneh. Murah. Ini mesti senawang masalah ubat. Wah, Awal yang kadang jadi rahipun Mang Dogelis tangkil paling gusti dengan ada. lengklon kisengkan tangkel kita kan sini. Awal di tiang gerah kalian ruwe Kemudian ale kalian. ya Kemudian sekalian. ngeras surat keterangan Jadi malu. Keterangan apa le Cina orang lain? ya
keterangan apa? Kenten masin mangken ten anu SD pendidikan dasar 9 tahun. Oh, Kampung ngeten rerah tiang gak klian ngeten. cikal ben sekolah. Mana ngelah jenazah sih ki. Ijazah. Tapi Pindahannya subuh masuk. Oh, kelas 4. Boleh kelas 4 dumun petang tiban jadi masuk. ngir tang tiban. Kelas udah coba. Tepat kok. Sing kelas 1 tang tiban. Tang tiban kelas 1 duwen tang tiban. Ini pagah miasor do di kelas 1. Nah, men ngide surat keterangan kan buat dia. Kenten Pak Klian ngidih tulung nyebos nggih Pak Klian. Kemudian dia surat keterangan izin tulis. Izin nang tampel. Setempel. Nika ampun izin tanda tangan aja atekan nang ngene. Betul banget sih. Anggo kena masuk. Sing lah adi anu dah kenten dia. Benar betul mulia muni wayah benar. Sing anu panglah jenazah ndak yang kan menitung. Ijazah. Oh. Begitu banget kan liane. Iya, ampun isin tanda tangan ya ada nah ya kenten ampun. Mau lengak kesik orang. Iya, masuk di tiang demo kan Bapak sekolah. Pak kepala sekolah. Oh begitu. Itu yang dia surat niki sampun komplit dan lengkap kenten dia. Sekolah cita. Bukan di sekolah kengken bertemu nih wajah. Tapi masuk semang masuk katanya. Masuk kelas. Nggih dibali aja nih ya sampai. Oh, lego. Liu jadi bau nyajak yang mau jago urung sing ndok bani. Main aja bani main mau jago urung ngajak cang. Ngedok ketau nae kenten no. Kalem je nanti nak ketetan tiang dan bani. Tenan sajo jago urung lagu kenten. Fokus sekolah kan Nyali negak ampun rapi kenten. Woi, itu subang sih. Nggih, dalam tiang masih bang jenik yo gopo kenten. Mengenten. Bless ro Bu Guru. Bu Guru aja nih. Selamat pagi anak-anak. Kenten suat yang selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak itu artinya liu. Iyan ibu-ibu tuh mesti ibu-ibu liu. Ibu-ibu ukut. Selamat pagi Bu Guru. Ukut. Selamat pagi Bu Guru ukut. Nah, ibu guru untuk kan. Kenten namun sekarang pelajaran apa? Kenten suat kenten. Sekarang pelajaran romatik. Yang romantik. Penting cici masuk nih. Dia cing rencang ben. Bawang sampun usik kau Kan benar. pun urin tiang. Benar. Romatik. Nambah. Matematik. Yang rematik nak sakit tulang. Tulang benar rematik. Nika Matematik. nggih mendaging tik entek kanggo tiang pun ampun. Itu. Ya, baik. Sekarang pelajaran matematik. Sekarang jumlahkan ya kenten. Nulis ibu guru. Seret. 2 tambah 3 berapa? Kenten ibu guru. Kenten tiang 5 tiang. Udah lebihan kena songen Bu. Kenten. Jumlahnya. Suat kena melihat ya. Mumpung kenten samping timbal dia mau takon. Pekak. Panas panas. Cak ladan kenten. Kakak tapi kakak. Jauh orang pekak. Panas pasang dia. Jadi curang mau pekak kencang kenten dia. Kedak pasang cal lapor teh betalo yang gurun ci. Pangal tuwa cara jang. Maaf Kak kenten pun. Begitu landasan. Mumpung kenten ngejar samping dia orang dia pekak. Nah boleh kenten. Memang itu buka-buka kencang. Ndap gitu kenten. Yang pengen tiang Jawa tuh. Kan Bu Guru. Nggih. Hebat nih. Ya, aku udah jumlahnya po. Aduh. Weh, wak gobo ayah sama bapak Bu Guru. Ibu guru mah bapak kan dia. Mijak bingung. Begitu kan buat dia. Kangen. 2 tambah 3 5 Bu Guru kan. Oh kan dan ya mentul. Betul. Benar kan. Betul. Betul.
Pengen aja usah jadi ini. Kok begitu Betul, malih jebos. 3 tambah 3 berapa? Kenten malih. Kenten yang 5 dia. Ada lebih kena jumlahnya, Bu. Kenten dia. Suat kenten dia. Nah, Bapak pemorong kenten Bu. 6 kenten dia. 6. Ya, bagus. Kenyam-kenyam Guru kenyam. Ya, bagus. Kenten gitu. Aduh, tiang berpikir Ibu guru terus kenyam seragam pasti Bu guru jatuh cinta. Lengah. Bu guru ada nek guru jatuh cinta kan murid sebenarnya. Berpikir keras dia. Jarago ngantian jak Bu guru kepidane prai murid. Begitu. Embang ngandan Yen cik ini. nggih. Malih jebosne, malih tiang urino. Nggih. Don lebih akin asau. Ben mbak hitung 7 tambah 7 berapa? 7. Patuh dicong alih jani atuk. Dicong alih jani anu nene. Pusing yang berpikir. Aduh, yang banget. Ya, kita ingat. Ingat yang peka. Untung atau peka kaji jalan peka dia. Kedok kan bacia. Anu. Sepeneng cili mancia. Peneng dia 5 saja hitung kaang. Aku dah apa? Nenek lantar geni apa? 7 tambah 7 aku dah apa? Tadi ban hijau. Tadi keco jawab nih. Pekak takon dia. Tadi sing megawe ke Banjar, Kak. Apa? Net 7 Bang Beno pun nyaman 7. Sing tadi ban hijau. Ada. Badan romantis kan orang gitu. Tuh kemudian rematik. June. Subuh sakit tuh ada sakit tulang. Oh, kentan. 7 tambah 7 14. Udah tuh 14. 14. So 24 56 itu. So 2 ini cuma ben anu. Oh, kentan. Yang hijau 5 amone deh. Malah coba saya nulis dia Oreno. Begitu kan Nulis dia Oreno. Ya sekarang tiru ya anak-anak tulis di papan, nulis ibu di papan. Ini apa ada tiang milu nulis dan kena kan lali di tiang tulis masuk petang di Bandung ngejar 5 tiang apa ngadan kene ibu guru kantan malih ke belakang terus malih ke muka kantan ke dindang nampak sih dia yang sedang nulis kan kenoan kita jemaah 5 nih jaga isi 5 jika isi nggih miek pon Bu guru ming meneh mi pon Bu guru amat mi kan anu lama yo guru anu gisi 5 ya nelengkong naik turun alasar lengkong naik nah turun naik aduh yang tahan dan Bu guru kengken sini kengken po sakit po aduh suatu atau Bu guru yang tahan iki kengken nak kengken po kuluk kamrong dia sing abang kuluk kamrong sekolah nih nggih yang beli kuluk jangan di kantong niku yang lumeh yo bilang aduh apa ramai aduh orang ini utang tiang untuk nih deh Cipang Nawang nih gelah nak subot di Saren Dajo jani subot gelah di Saren Dangin iya aja mau pika bos ning cening ulin jani lakar nentos tinggi haji riwekas kebenar subot lah madan murah bego Siro mungkin Pangeran Agung bagus murah bego balik Pangeran Agung bagus murah bego Agung bagus murah bego mungkin sampun ring gedong baler yang mana nenten iwang antuk yang anu makin mana becik atau siapa ring gedong baler yang Pangeran itu sing cidading urah sing cidading itu kan nggih mana len keto menjauh itu geus dikau aja mendagang minyak iya nanti haji mau bawa kencang no ning ngalang soma no oh cening lah kalau ngentos tinggi haji yang sing idewo merabi sing idewo dari ngentos tinggi haji Oke, kamu mulai rabi coba lu musuh sing yang lapanan kejang memencang bekong aduh kan dari mana alek tajar alek yang kentan niki siro makin niki semeton ende yang pada kentan ajan bajang-bajang di sing kawan jang bos dak
Nggih, dadi. Aduh. Cocok. Pan entang mau becek. Apa orang ini dadap? Ledoh ya. Apa orang ini dadap? Dengan aku. Nah, apa nak kau itu? Kita mungkin di kuping ya. Kau gede yang gede. Lemu pongol ubah dari bansia. Jadi mempertahu nak dingah nak menyina. Apa benar orang ini dadap? Kengkian benar dia. Dingah menyina dia malu. Kon bongol. Cara saya. Kira mau orang sang kuping ya. Kira mau apa nih kau dane pengairan sih milu nak sih sing dikasih apa ceng bu. Masih dengar sih. Sing yo sing. Patuh kan iseng orang apa kejar. Ciplak-ciplak kan. Ya ciplak. Kendan nanti kan. Ciplak kejar. Kemilan. Ingat sih melali aja. Dini tuan kangin, menik kangin di bumi kuna negara. Itu bajang-bajangnya kelokta jegek-jegek. Aduh sami. Wih, itu ada kone tukat animadan tukat lake. Ngende kaya ditu. Jak makejang jegek-jegek. Jak uteh. Yang sabun riko goreng tukat lakau. Mangkin wentan akal. Kengken. Jak rarah orang negro sekat pulang mereka banyak putih. Sing. Ya kan anak panji sing benar. Panggelis raw. Agung encan yen. Nggih. Jadi dak urang. Tan. Cang dah cie. Tan kurung jang. Dolalam jalanan. Pandonan itu jang kiring itu pandonan kacil. Sayu, benyang yang sayu irengan mriki kebukaten nggih. Sayo bis yen subuh teh ambiang-biangin awan. Dene wis manut ditukaten, memeh sok peteng bisa ben 12 yang lagi ditukaten. Pas yang tadi wis jange yang numunannya Bang Fredri. Oh, nah. Ada numun nggih. Jak dan makin suwon yang mesti ayu. Jadi aku jak petang yang mamangan Riki mesti ayu yang manis pun gitu. Mesti ayu kan masih ram. Dan dibilangnya sedih. Becek saat rasanya nih. Yang masih sing kita mulai yang kita dibuka deh. Bakal ini ayam. Bang yang nak ampun bosan yang Riko barang yang ampun bosan sama kami dan ya Bob yang mesti ayu. Kalau bekerja buat tempat ini. Ampun kami. Adi ayu jaga sekati bulan. Naden kumiring kalawan. Adi ayu jaga sekati bulan. Ngalah nyanan ada nang ngumpet. Sira kumiring kalawan. Ayu Aduh. Yuyu, benar yu riris. Ati dia mongkek. Sing mau takon kemong. Udah misi metimpo, bangun yu. Ayu masa menyamong ngajak yang. Ingat lagi Pak, kayak barang-barang. Kadang ayu ajak yang perlu melalu. Eling duk alit dumun sapun api. Becik ke dumun mangkin mang do patah. Sekali mangkin teh ngeten. Dumun sareng mangkin mang do patah. Dengan yu. Ini Di. dos. Tidak genawa gatik yang ratu dua putra. Dadas na mesa kadi mangkin. Palungo coko dewa. Rawah lungo meriki. Napi jadi arso masirang ratu dua.
Sing, udiang kaya. Iya Haji mau bicara bahas kan yang. Ning, cening kengentos linge Haji. Sesubani Haji sedo, cening ngisi gumi ngale someh ketua yang. Wadah enten. Kalau ngale someh dok wagawang panjegek. Sing dadi buto, bongol, peceng, perot sing dadi cacat dan kelugro dadi. Kelajak ngisi gumi. Sing dah. Inge. Tapi nyatanya makin sampun model palu ngucap pada. Ba. Reng dijar abi duene sanecen calon. Api nek siro nih Kang. Ye. Dada sekali anak kalek. Ayo. Amana Gusti Ayu sanya. Ayo nggih sepun api antuk. Gusti Hayu. Oleh Kang taler. Mana presiden agingen pengarsan. Inggih. Inggih. Engken yu. Ini sepun api. Dan iseng kene yang ngajak yu nak menyamong yang kalau jani yang di Sarendajo adane jani ayo aja yang di Sarendajo bareng-bareng ngisi gumi ken jaban yu pokoknya yu yang subanya kan yang di Malipidan yang coba yang kurang aja yang di Sampun ngercep. Sampun ngercep alo-alo Malipidan ngamal jaga teh mando enten mah sepun api lah laris. Oh. Ngiring, sambung. Mangdanya titiang ngati ruagung. Ayo kalau juang nih yang gitu. Ajak yang nganten gitu. Ya kalau Gitu landasan ngajak yang ngisi gumi berpidan lapangan. Amal jaga. Cuma landas gitu lapangan berpidan sem panah ayu ngisi gumi. Amal jaga. Mana kayonin Gusti Ayu. Jeung karang durung napi jeung nganteng lapiana ngawak-ngawak. Kayonin Gusti Ayu. Matur. Hayun kengken. Raki dua gong putra. Ampura yang sikian-sikian. Sampunan pisan palungo coko dewa. Mau cana sapunika ring sikian-sikian. Gitu. Titiang puniki. Kanton alet. Durung wenten yuki manah titiang. Pacang ruruh anak lanang. Napi malet pacang ngelarang. Sane mau asal rasa asrama punika. Sampunan pisan raki dua. Masa jenih. Ulah-ulah ngereng kayun sekali sabuk kekentan ulah-ulah. Sapun api antuk Eh. kalau becik. Tonton iki. Dipuri kadan yu. Sing patuh sing cari karang Kan kepatian. patah. Yang dipuri apa tak yu ada. Teh ya panas pesu. Teh ya dingin pesu. Dingin. Celak itu nasi pesu do. Apa kadan yu? Ayang sombong. Dikayonin Gusti Ayu yang kentan nak lanang rabi Serba otomatis. Ayang sombong kan. Danuning sapunapi kuentan maka sujakten ne. Patet pisan ratu dua gong putra. Titiang sapununing. Yuti palungos Joko Dewa. Ibu Hinarto Brano. Sakema. Titiang nenten jauh lapring Arto Brano punika. Suta titiang nenten ngiringan ratu dua. Oh, nak kan ngiring Gusti Ayu di tiang. Sigo kajak jang Cek milu-milu tuan. Milu-milu kencan ali sing milu-milu adi. Ini kajak jangan den. Kadan nih adik kajak jangan den. Adik repot san sigo. Yen titiang nek nganten lungo Joko Dewa kayun. Sing gati. Gati begitu gugus kencang. Ngawak-ngawak. Ngawak-ngawak. Si, Jika sana. matur kan bagong. Yan mongket nyakin beli jag robah anu Apa? umah nyang robah asang. Yang nasang jang dijak ulas. Iya, mongket gen beli balai metingkat ket sangang asang. Kita masuk beli luong ne. Yang jangnya masama ngajak. Tahu sangat asang. Man bataran kan di jam lingihan asang sangah. Ambetar yang guru. Jak kosen di samping malu. Aduh betara kos cara belia. Mak bener nak kos jeliu betaro kos malu. Gen balai metingkat selikur. Mongket pulasnya mau gantung doh. Ini. Bo yang pulas pengantung semati jang. Sing, ada pengantung itu mangkian tadi mangkian. Jajang sengnya. Aduh. Sengnya Aduh. Mana jenangnya jelek ne? Biar jelek tariknya kuat. Aduh. Aku akan sengnya. Sigo anjom. Aduh. Bos bongan tadi nak bajang kene. Yang tentunya anggel mau gitu. Nah yang singnya kene idadan nih. Ada bisa dilanying. Aduh. Ulah yo. Aduh, tonen ada apa bu aduh. Ikan kena ha. Beli saja. Nih nyaman. Beli idadap sih ngang wang lo. Nah beli nak lacur. Apa yang orang beli suke? Beluh sing dot kena suke beli lacur. Dia nak ngeleng
Balai beli sing lah. Pon beli sing lah yang lohnya ajak beli. Tuh balik sing lah dia pula sejak betian kayu nganten. Rumah ada ya. Kena ngeleng sangat meyeh jet si kanting ngeleng. Ngelemu. Nyantap Rumah bagus ngomong. lah. Oh, mah lah. Ngalah. Mah. Rumah mau tingkat dulu. Oh. Aeng, lu tingkat rumah ipun kecap Gusti Ayu. Man, tingkat rumah ni si dua apa beli? Rumah tabuan, Beten toh, rumah nyawan, si beten. rumah semua. Eh, Engken. biar cing lah rumah bertingkat, biar ki sugih, biar cing kecak sing. Aduh. Aduh, agat lu singnya. Yen cangnya engken. Ianya juang yo. Ye. Ye, lu mau. Bongah cang sen kobar Ah. yen ci. Tolong boy. Nah, yo. Eh. Napi? Si Gom bisa nak matur ke Yadi. Yen Yadi nya kencang ni ajak cang ke Puri. Oh, sarang. Nyai nen gaya nang cang rumah di samping Puri itu. Oh, sarang. Benar. Oke. Jak di barang ke Puri. Orangnya nya nanti. Ah, ya. Nak beto nak. Iya. Jani ayu diolas yuk. Yang Matur Gusti Ayu. Nasi Pangten jong, titiang ngenurian titiang mangken Gusti Ayu sapunapi pikayon. Diolas yuk. Yuk. Ya ampun. Sampun mikire kayun. Ratu dua gong putra. Ya diason peng 3 peng 4 palungo cokodeu. Pacangar sayang sikian titiang. Apisan titiang nenten ngiringan, anas titiang nenten ngiring ratu dua gong. Dan ngiring. Kuning seterus seternya. Dan ngiring. Pokoknya tidak mau. Singnya. Singnya. Pi panas Eh. pasal. Somong sana. Kengken nih. Nak lo kengken sejatan ni. Pun halus yang sampul. Ajen ni dia jangan ngira kau. Kadang si ajen kelah. Oh, pang kengken malih. Bani ngorang sengnya, bin cepok ngorang sengnya. Cuta titiang nenten ngiringan. Dan kayun. Tapi yen palungo cokodeu. Bi. Yen nenek kone bakat nemen. Kadang daman bakal nyanyi raga. Lan mulai lan bi. Banyak jorat. Yuk. Kalian Bubuk rambut. gua pergi. Bibi. Hai. Ye, main aja yang main. Main aja yang main. Beriki. Main ya. Ah, lengah nenek. Ye, lengah orang sih. Yang jog-jog nah. Ayo kita kawin ya. Ye. Kawin. Iya. Banyak nih tahu. Yang jangan. Kita ge ngawa ka titiang jero. Sampun kayun. Ledang. Jero nen nulungin sikian titiang. Tuanin titiang kok parikoso ning anak-anak pun itu jero. Yang jok titiang kena aniko jero. Belum tiang jero. Rade sapunika inaran titiang pacang matur. Ledang jantosang titiang nyadi pacang matur. Om Sandi. Lek nika yang satu wau to. Om Swastiastu. Wastu. Om. Atur nyok tap. Ken masuk hari Minggu kene sampun. Kaya ke karo misi bok aeng ke cara. Habis sing misi bok nak anggap cang nu iban cang mau bok lantang. Kom kan. Penting bok kena bagus. Biar jelek asal gaya. Wah, Swastiastu. Atuh. Pak pemuda. Ya. Inggih. Kita keng nawagang titiang. Jero nak lanang meraga bagus kali mau dibawa. Bagus ya nya. Ini. Iyan darahan ring busana mina putrane desang mawang rap. Ye murah putran sang nata ratu jang. Inggih.
Sira mung wing parab. Arab. Ada. Pesengane Seng. Sing nawang ngomong halus iki. oh gitu. Hei! Siapa yang nama? Patah. Woi, ini lebihan. Ben. Adik itu. Namanya siapa? What is your name? Apa rada? Ada siapa nama Anda? Siapa namamu, Datos? What is your name? Jawabnya kan. My name is Anu. Oh. My name is Anu. Ada. Ada nih. Adan cange. Ah, Busaan orang gitu seluung. Adan cange ni pidana apa ni jani. Ye. Sang liung lah adan. Iyan sane dumun, Ni pidan kejang orang ora bego. sane mangken, Jani liu lantang. sira. Pangeran. Agung. Bagus. Murah. Bego. Tumplu. Nasi durian dan lemon. Iya, Adan jelemu. Sing ngerti. Sing Pangeran, agung, bagus, murah, bego, tumplu. aduh. Kantonano, Oh, ano. Pradesa punika benyang pungkur jantan pajangan ros lingenak lingsir ngamel jaka. oh. Kalau punika patut kedampingin nantuk Prameswari. Juang jang. Dewa juang jang. Sakewanten ratu lapang gede. Rita kalau ngerarah rabi, boyo mangde mendasar pada seneng, pada tresna, pada harus tan kadi pemargin rene wau. Mari kose meleganang, merengkunuh nukentan patut sapunika. Mene kene luung. Uning yang didang sampun kadi wau mangde pada harus pada tresna. Tan pirang. Oh, pang keto diolas nah. Pang pada harusnya yo kencang. Jani si dencang tulung tuh. Si ngugok tabuan si makadeng jani cai dencang tulung kenang sep yo yen yo nya juang tarik ni 5 hektar. 5 Langsung hektar ketemu Bang juang. Si Bang Jang traktor. Si Bang Jang kebo akit. Traktor, kalau sing misi mesin. Kebo akit timpal opadol. Opadol. Cuna istri. Ya, Cak. Dados kadi namet widirau na ben kuri. Sira nak kan seneng dados rabi. Yan ring purian ten kirang pangan kinum busana jangkep raweng sarwa mule mas intan berlian sinembah dening panyak sami ten becek san dados ten ngiringan. Iko iringan. Jero anak lanang. Dados malih jero nemo basa sapunika ring sikyang titis. Yen sampun sangkane tikyang demen. Tok kapan malih tikyang nunas tulung ring jerone. Sayang yen tikyang dados rabi, yen jerone gumanti ledang, pini becek padaman tikyang sampun diki jero. Sampunang mukaosan kali punika. Radia sapunika bengayang tikyang mewali jagi matur. Ratu labu gede. Sampunang salah harse. Iwang penampen ares tuko ring sikian titian. Nenten sida kocak miring na istri punika. Dene mangkin iyan minat piserang kayun duwene wastun dados uang liang mangda sida jangkep ring na istri punika pisan bangkian titiang langken ratu. Ye, somong cie. Apa orang Bangipun. bangken ci langken cang. Artene ci nang tang cang. Kunang-kunang anarung sasi cie. Nye aja ci mempetau. Nye kaden ci cang. Dua gong gede cang. Dadi hancur ci cang. Ci hancur. Bali ya ane hancur. Ci hancur je cang. Apa bang dia? Yen mula ci wanen dije kena ci mesiat. Dap, tiang. Ci bani mesiat. Bang yang ciciang. Alian ibar ci tongos mesiat. Bang tukang ceret gede bang lawan no. Lawan. Kayak masing gini. Nah. Sekan jika ngiluan nak lo tau. Sekan nyen ben ngiluan. Lemon. Dah. Dah. Mati mati kini. Ni mati. Woi, panas rasakan. Nah, panas bok. Sekan ngiluan kini nak lo tau. Sekan. Keket jadi. Nah, nah. Panten. Ait. Nih.
jauh. Panas lagi tinggal saja Cibani jadi kok. Hai, mikir. Saja Cibani. Ati cai suku kok. Ingat nanti kayo kali sudo. Si Senawan si kayo kali sudo. Apa artian beri kayo kali sudo itu? Beri kayo kali sudo artinya beri kayo kali sudo. Canguren digani jangan kayo kali sudo. Sakal canguren cari isang boy ingat kan beri kayo kali sudo. Ingat pesan to. Sing ngerti beri kayo kali sudo cine. Cinawan beri kayo kali sudo. Sing nang mbok kita nang orang. Nah, yen Lawan dah. Yang dulu mengau. Lawan. Oyok. Gelap. Pakai banyak mandat. Oyok. Woi. Kopi malu. Gelap. Idolah konten meneh. Belum dan. Udah lagi gitu. Udah. Kerasa benci. Kerasa. Lawan Yung. Hei, dia mula mesian seksi. Nah. Nah. Sang gerak sih. Memascaran dia kan. Turun dikati. Ngilam dia. Man, keket nyak sih. Keket jang bani cang melani nyaman jang. Lawan. Baru jang berak ini. Men berak ikan nyak sih. Tiga nyak sih. Ini maro jelema cai. Men. Jamurin cai. Apa? Jamur diwi nih. Jang. Ai jang depan nyung. Tonen jang mati. Atuh, dedong kuat yo. Depan nyung ai jang. Nyung mata depan apa nyung tau? Nyung begige. Wih. Aduh. Saya Cinan Tabuan. Oyong. Nah, kami Cina. Cak tengah. Takut dia aja. Kowet. Apa ki bebe aja. Iyan mula Ciwanin. Dijak kena cia. Ring dijo di tiap nyadiong ngiring. Nah. Iyan mula Ciwanin. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik napas. Bakau. Balungo Joko Dewo jagi mau do, ada senam Balungo Joko Dewo niki. Senam nikau. Aduh, senam nikau. Senam. Pemanasan malu. Ipun awu pedingin aku. Setondan panas sendadi. Bukan kemana? Kuyong itu berdingin awal. Yul. Dia. Kalau toleh kencang Yul. Inge. Lawan. Ayo. Lawan. Ini bisi tali legong. Iki jero boleh wayang wong. Wayang wong. Dadi Cingoyong, Sing Nawang jurus. Ulian cinya, iyan ngapuleh ngiban cia. Memen ciale. Man, ya. Iraga saja awak uleng gunung. Belum. Kuala ngelah pengguna dike. Kemudian nak gernyat jalan mula. Milu makebe. Nak budoh kat nama. Iyan cara siap sajan sekan kena mepalu. Ungka benganca-anca ke. Kesisiang ragane. Aleh nih cien ajak mepalu. Dem harus sekan nak kita mesiak. Gitu.
Jang sekan kita siat nih. Nih coba ngeleleh anca-anca nih. Kena cikin kan? Ada wangci arti ngisi nih. Tahu wangci? Man, Apa arti ngisi nih? apa ini kau? Lawan. Jero sabun api Kunci. menawi ta jerone marmo jagi nulungan titiang jero pangtamnya titiang pas mau makso nunas tulung ring jerone titiang lungsur mau pamit siosa ring jerone titiang nunas tulung Abah paman ngisi lima. Abah. Mari sing disiri ya. Lengah niko lengah. Yang penampian nyenguhan di tiang no pare marmo mapi tulung ning jero ne ada pemibar dan wendan sapu niku sane wau saking ten meho di tiang kegebok ketempongan untuk nalanan niku nah mangken bedan jantos tahu cara sangat sedurung padem di tiang ten mekir ngene ring Raga cara rejuna sing kede. sampuneng banget banger yen nggih angan kadi ayam bantes keles puni-puni akate weh jag egar ngagah dompet nyela pengukupan cager san samun kering kemenangan Dadene cai bian wanen kan bener. Ian mula ciwanen lan edeng keririan nggih kieu. ngiring mangken sampun jalan mangde pasti ke pati urip lung pupet mangken Nah. Iya yol. Hei, Paduan. Nasi dah prabun bener. Ya. Anak gua. Aneh yo. Iyo. Bi aduh Bi Gusti Ayu sampun api yang sang nang Gusti Ayu dia menan aduh Gusti Ayu Mau lalung. Bos bos paman. Aneh. Hati-hati ke tuang lah dinake. Ngat lekan ada dia. Jero Yang. pengangon dia telah sanyut Pak dia telah belosan pangadangan dia ganti dia ngideng Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ide. Wih. Halo dah. Melangak nih. Kaden sajan yo wanen. Ngat Kata duduk Lah, penjalan mecuk buat. Aduh. Nah, gitu bu. Yang mulia nih. Nak jelek panen. Ya, jago. radio Jangan ka kursi. Kaden sang ni berat tuh. Iwas nanya moy. aduh Pas senawang erosi. Oi Rosi. Dole nak sang kena menurut Iwas. nyamuk. Jangan apa nyen. Yatno nak jero Ada Woi, upar. Jero belah jero apeng jero jag sajang kasal nengok musuh di jag pantang kena jero apeng jero pas jag ganti meninggal apeng jero Bilang nya. Waduh kemol gua. Aman. Wale irago patut yakno. Nggih. Dilen-lene, Bo. Nak mendaya corak. Elah bener lagu ngrempongin. Lah, tutule paman. jero anak lama titiang ngaturin suk semaning manah ring jerone duaning sueco sampun jerone mapi tulung ring sikian titiang
Yening nenten sapunika. Memehan sapun api sampun penadosan titiang jero. Suna istri, ten sanang punika banget baosan. Boyo sangkaning titiang pemekas saking paswecan Sang Hyang Mbah. Titiang boyo melaksana dikiring sekala kuanten. Nanging naler sanang yatnain doning meseh sane meleganang wau dereng janten ngemasin padem. Pecah padem. Suk semua titiang jero. Ne mangke. Sampunan jerone jagi iwang penampen resikian titiang. Indak napi malih. Tuaning titiang sampun suwe pisan wenten riki. Pangkan yen nyeraraman titiang. Makelo ngantosan tiang lungsur mau pamit jero. Oh iya, pada sapunika urusan. Bi, lan boleh lan bi. Pamit tiang jero sareng sami pamit. Nggih, becek-becek reng marti. Nggih. Ya. Dados malih melipat teng napine sada kecak wenten. Aduh, tiang tikah tiang newe anyud mesen. Tikah we anyud. Tiang liu anyud. Kang Hyang ampun. Aduh. Malah jebos Sambil memancing. Nggih ditanya dia ngarangin apa? Jero. Napi? Ri sampune manah-manahan titiang. Dados kanton ajere yuk di manah titiang. Pacang melipatan. Napi malih lantes titiang mau dewek loh sareng kalih. Doni sane merekoso tiang. Dereng mejantanipun sampun padang. Nggih. Pangkan ya malih bos. Malih kecanget ke jalan tiang itu. Orang marti. Sasar, ini senbat nah. Kengke Ci giring dane mancing. Jangan ngatah nih lo. Oke, itu nah. Didian. Didian. Ani. Ayo. Ye. Ayo kijan ke Ayo kijan ke. Ngatah jero nguleh. Bani di dian raga. Bani. Musuh aja atlu yang rebut raga mone moyo sana. Bani merebut. Jaat lu ngerebut dal raga. Pilu sek. Ngerago mancing nih. Yang ada pun sareng nih. Ya doang ngiring kamu. Nggih, Tiang. Gusti ngerago mancing dumun lagi pos meden. Gereng. Iya. Sekali. Sarang kali sane mangken. Nggih. Purun jerone nggih. Di udah nentet. Jero. Ya. Masah punika nak sarengake. Masah punika mlaep. Sira uning malah jebos. Yen cek nempak kukul, ajak ka banyar lantas mriki nyacak jerone. Purun jerone macacak. Nah, bani macacak. Lu. Gini. Inggih. Rade sapunika sampunang sumeuneu titiang sareng sami jagi ngiring jerone. Yen sapunika ngiring jero. Inggih, terus. Nggih. Jero. Niki. Ngedang rago nawang marjana. Ampun dah duren nya rago ngatrat yang Bang malu. Yang tadi pengiring durian, pengantar marah diarep. Kenane pang paling. Inggih. Paman maluan.